paling abantu manazareth njengoba ngihlale ngisho kini abantu mabethanda ngathi inkosi ngithethelele izono zami ungibani wena inkosi ngithethelele izono zami uNkulunkulu ubona ngathi awuzi umthandazo wakhe njengoba ufana nami nje uNkulunkulu awuzwa kanjani umthandazo wakhe nolimi lwakho inhliziyo yakho yini kama yako mingi zenzo zako zifana nezami umuntu ohlakaniphileyo uyathi bayithandaza athi baba ngonile nina bakwethu ngonile angazi kodwa phela ngoba abanye abantu bacabanga ukuthi oyise sebapha abanye batoyise nyingwi abanye zipho thina sikholwa yiloko lapha ephakamiwe kodwa baba bakhona nomama bakhona nogogo bakhona nokuthi sibhekwa yibo nokuthi yibo kufanele basithandaze kubo isithandazo yethu bayidlulise bayise kuNkulunkulu kodwa yiloko kodwa nabaningi lapha ephakamiwe nabakholwa yini baye bathi mina ngiyahlubuka bathi umuntu omhlubuka ngoba ngikholwa ukuthi umthandazo wami uthiwa ubaba nowakho uma uzawuzwakala uthiwa nguyina uthiwa mgogo wakho uthiwe umama wakho nokuthi uma uyihlo ewubhalele umthandazo wakho ungeke uye kuNkulunkulu noma umama wakho uma ekuthembele ethi inkosi lo mthandazo walo mntwana wami ungawemukeli ungeke ungene kuNkulunkulu wena-ke usuyihlo uzawusala emva kanjani indoda ayingakholiyo nomntwana wayekholiyo abanye bathi lapha bazalwa ngamakhosi kodwa bazi bazalwa ngamakhosi lapho isabazi bangabenzela lutho emakhaya abo abathandazi kuwo thina sithandaza kobaba ngithandaza nje siqinise baba uyangibona na uyangibona yini ukuthi nginezono uyangibona yini ukuthi ngimubi uyangibona ukuthi nginezitha uyangibona yini ukuthi ngilambile uyangibona yini ukuthi nginosimo abephendula masinya ngikhuluma ngendaba kababa nendaba kayihlo indaba kagogo wakho lo oye uma uthandaza ukubuyisele emva uNkulunkulu izomthandazo wami namanje ngingaboni ukuthi usesaba kanjani uNkulunkulu ekudela ngaka ngawuzwa kanjani umthandazo wami wolo wami ngawuzwa kanjani wayewuzwa kaSembe uSembe wayevele ezulwini umpilo wakho umntwana omkhulu ngabo uNkulunkulu bakho abalapha eBhayibhelini abangasibo laba bakaSembe abangesibo abawoyise omkhulu uye uthi wena uyise omkhulu kwakuyiqabe sabebheki uSathane uhlokade ngoba uSathane nguwe uSathane nguwe lofaka ibhuluwe lofaka ithini wena osondayo othandazayo kodwa uyise wayengesiyo uSathane uyise wayengesiyo uSathane